tuan rumah Bapak Sutria, Ibu Fatima, Kakek Mimi Bowo, Mimi Nurul sayang, spesial Kakek Mama Yaji, Mama Bowo, Mama Yaja, Mama Rata, Mama Rapi, Mama Iko sayang, Bapak Bowo, Kakek Yayu Nani, Mas Elang, Arya Production. Lisaku di poligami Bagi Mimi Bowo sayang, Mimi Nurul majikan ditonggoni dalam-dalam sayang sing melaku coba kau rendah pikirin aja nyocoin kanggo anak mabok-bok beli bosen-bosen rapi dewek sampai dia kurang Allah kan Jepri si Dewi layan sekarang ayo kanggo Mimi tuan rumah keluarga Mama Bowo, Mama Yaji Wong Cemara kabeh semoga terhibur Bara Putra Surti Muda, salam jumpa sing pertama, saking kula sebara panjang. Itulah iman arba'yuman, sungar peluru bersemangat. Ayo nani mau muarangke, ayo nani mau muarangke, ayo wowo, mau muarangke maning ayo wowo, ayo wowo. Sejan gantian, waduh sinayu, mangkono niku.